mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga kakasih hatiranan, alhamdulillah yang naisap kita niyo ha jaman nato ini at taing gurong mulia di timil kato patumtum waktu ini insyaallah taala. Yari na siya mga naglilingkod, di na magpalukay. Ito balko yung guru kalasan, wayroon na rin dengan Syekh Nasir Rahman, wal yatafaddal siyadatuhu masyhura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsyanahu bil huda wa dinil haq. Liyujhirahu ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kawiaksahan. Humatud na isab kami ganap pangadjian maun pahadarat sing kamu. Hari indiin na inabutan sin suara ini. Lagi-lagi masih rakitan niyo hapangadjian bunga sin pag-iman, habunga sin pag-iman, papasingurun kita niyo, papag-ammalun kita niyo, sin pagtaat iban pag-ibadat, sin bariman usog
iwan beriman babae. Sabab karena sila yadto mga tao ganarul patuhan hadunya, ganarul patuhan adlaw akhirat. Pian nila, wala nila tiyay kuraning kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Sabab kalna tiyanto nila in paltabangan dunya iwan adlaw akhirat, wayroon dugayng malingkan paltabangan daing hamahasud si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak apo atiranan, in ayat pangadjian yatud namo maun pahadarat sing kamu. Firman sinallahu subhanahu wa ta'ala Suratul Baqarah ayat hanggatus kaknuman taglima. Di ayat ini piatarang sinallahu subhanahu wa ta'ala pamanga ipun niya beriman aula-aulana, iwan pamanga sila ipun sintuhan wala pa sila nakasud pa pag-iman kabayaan sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Uno yan mga anak po, mahabbatul abdi li rabbi wa mahabbatur rabb li abdi. Lasa sin Allah ta'ala paipun niya, iwan lasa sin ipun patuhan niya. Mga anak po, magkarunahan kita ni lasa bihin indagbus niya. Biutang sin Allah ta'ala yung paglasa, paipun niya muna-muna ang pamaingat lumasa in-ipun patag-ipun. Adapun ni Allah subhanahu wa ta'ala asal siya malasa haipun niya. Mga anak po, hingkatan kanabihan iban karasulan, amo yan inda akan sintuhan muna kanila hipabaita. In ipun sintuhan, subay sila lumasa patuhan nila. Tayong huwantan yung ayat biyaita, bang hindasyo inipun malasa patuhan. Firman sinallahu ta'ala riha ayat ini, wallazina amanu, amuin mga sila namarat saya harukun iman unum salta yammalan nila. Tiapilan nila sinhinang. Bukun piarat saya saja sarawa tiapilan nila sinhinang sabab suway aun tapil hinang. Bihadin indagbus sila sa nila yan. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah.
In beriman usug, iwan beriman babae, amin niya amalan nila. Kauhaan tag-upat ka jam, in rukun iman unum, makusug, in lasa nila magtuhan. In makna si makusug, dagpa kinlasa nila magtuhan. In makna dagpa kinlasa nila magtuhan, nakaarad haatulan, in paglasa nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna mahabbata al-abdi li rabbi fawqa kulli mahabbah. Kabtangan si mga sila nakauna rin kato tanim. Nagtag-ipon patuhan, nagtaat patuhan, timinggil ha pag-iman, di magbus pagkasilasa. Hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, nakataimbawaw hakatan lasa. Di kataimbawawan in lasa pagtuhan hakatan lasa. Hamasa na to ini. Kaya taimbawawan in lasa sin ipon patag-ipon. Nakataimbawaw man bihad tindagbos. Naglasa bihaon pagkunso magbinasa. Naglasa bihaon pagkunisa magambulda. So yan mga tuan. Fauka kulla mahabbah. In lasa sin ipon. Patag-ipon. Manaim babawi reng hakatan lasa. Magkarunahan kita niyo mga anak po. Sin lasa bihay ni ragbus. Asyaddu hubban lillah. Dagpak. Iwan makusug. Iwan kimugdan paatulan. In paglasa kabayaan sin Allah Ta'ala. Karunahan na to hamasa ini. Naglalasain tao sa wala kimugdan haran kabayaan sin tagipon. Naghinang atulan kaniya-kaniya sin paglasa. Nah, di ayat nasabutin ni ayat hanggatus ka numan taglima in bariman usog iwan bariman babae in pangilahan kanila hadarat sintuhan hakabuhi nila iwan nakamatay nila asyaddu hubban lillah dagpag in lasa nila kugdan in lasa nila haatulan kabayaan sintuhan. Imma puas denghan dakwah. Dahil nga sababian, paman sinallahu ta'ala ayat kaibanan. Kuling kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Mataud manusia in lasa nila patuhan dakwah saja. Bulalan saja malasa sila patuhan sa wala di magbul. Wala niya kada atulan. Nah, paman sinallahu ta'ala suway hatulun niya do. Suway bukun daawa, suway bukun magada kabayaan nila. Sagawa suway magad hakabayaan sin nagpapanjan. Gabay taanim mga sila naglasa daawa sa jari magad sinatulan. Kuling kuntum tuhibbuna Allah. Baita isala o Nabi Muhammad. Amin nagdawa malasa sila magtuhan. Dagpakin lasa nila magtuhan. Baita isila. Kuling kuntum tuhibbuna Allah. Wang matan sila malasa patuhan. Fattabi'uni yuhbibkumullah. Na papaagara sadya. Hapang Hindu, piyahatod ko kayo. Papaagara sadya sila kayo.
Mga anak ka po, sa lugay paglasari na to di na to pakayon, di na to usalon. In paglasa, hindu sintuhan panabi. Naglilingog di adunya, naglilingog adlaw akhirat. May tayad. Al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Innagla sa kabayaan nila bukun kabayaan sintuhan. Maghiluhala daha kabuhi. Lawi in paghiluhala nila hadlaw kamatay. Amura in naglasa bariman nagmamabuga patuhan. Tiyo da kuman hangan paglasa naglasa na yung tao. Maun kita niyo mga anak apo paatulan kabayaan sintuhan ay sadya kita niyo maun paatulan kabayaan na to iwan kabayaan nila. Adung magbanta in naglasari adung niya bukon kabayaan sintuhan banta in maglasa di kabayaan sintuhan iabutan sing kamatay banta. Illal muttaqin amura mga sila nagmamabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na bangyad to iyakad in paglasa atulan kabayaan sintuhan yuhbibkumullah. Malasa ka muhawaran niyo sa labi in lasa sintuhan kanyo sabab siya nagpapanjari kanyo sin pagkaon niyo, sin pag-inom niyo, sin oxygen niyo, sin katanta. Mga anak ka po, magsama-sama kita niyo maun paatulan kabayaan sintuhan. Bangsaw pa, may naatulan sinta o iagad na to. Nakananam kita niyo, dayaw, labisan in dayaw, sin paglasa kabayaan sintuhan, sabab amo na yan, impuunan sin paglasa, ipapakay hatao. Dunya dahon paadlaw akhirat. Uningan sin paglasa yan. Wahiya hakikatu la ilaha illallah. Amo na yaning kamatanan sin kalimatut tauhid iwan kalimatul ikhlas. Amo yaning kabtangan kakuyaran sin Tuhan hipaglasahan tara sing kita niyo hang kalapal kita niyo hang kasuara kita niyo. La ilaha illallah. Bang timbangunin dayaw sin la ilaha illallah. Iwan sin dayaw sin katantan. Punun na dayaw sin langit. Punun na karayaw na ta sin langit. Yari hababaw singgong ni. Iwan sinautan niya. Ang pahibutang hatimbangan. Mataod laong ing karayawan sin hakikatu la ilaha illallah. Bang mabunal in la ilaha illallah. In alamat simbunal. Malasa in tao hakabayaan sin Tuhan. Labi in lasa sin Tuhan kaniya. Dahil nga sababan in tao biya ni Ragbus. Makuyag siya magibadat patuhan, makuyag siya magtaat patuhan, may ta dirihilan, labirang sin dirihilan sin tao. Bangkaw kimuyag, sin dirihilan sin pagkahimo. Labisaning kuyag, sin dirihilan, kabayaan sin Allah subhanahu. Amo yan mga anak apo. Nah, unin biya kato taniyo. Al-mahabbatu wa ta'zim. Impaglasayan panglaggo.
Panglago mabaran mo. Sabab hansam ka. Usog panjang basal ka. Bukun. Ta'zimullah. Panglago mo patuhan. Hinangon mo hindakan. Tangkisan mo liangan. Amoy ning kabuhi na to diya dunya. Magkasi, ibang maglasa, bukon mag-inggit, bukon magigil, bukon magjangki. Al-mahabbatu wat ta'zim. Pagkasila sa hatulan, manglago pamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala, hinangun inda akan kiyukuyakan, tangkisan inliangan buka hamulka sinallahu subhanahu wa ta'ala hakamuhi awla hadlaw kana. Magkagunahan ka kita niyo hamasa na to ini. Maita, nagpula puti manusia sumarwa, nagsingkung mangkang. Nagsingkong mangkang man sila magkahi, nagdara atulan, nagdara prinsipul, pakaniya. Kinin sila, hibuhit nila na yung prinsipul nila, tumaalok sila, pakabayaan sin Allah Ta'ala, al-mahabbatu wat ta'zim. Magkasila sa iwan manglago, pakabasaran si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Hisiura inna kanyuk-nyuk hinang yan. Wallazina amanu. Amuray mga silamatan bariman. Naunin dumatong kanila yan. Lanansuru rusulana wallazina amanu ma'ah. Tabangon sintuhan. Unin tatabangan sintuhan para ukon sila. Daukon nila yung napso nila. Daukon nila yung sahwat nila. Daukon nila yung pikilan nila pamang. Harap nila papagka sila sa manglago. Pakabasaran sintuhan. Bukon manglago sinlupan niya. Siningat niya. Singkusog niya. Singkoneksyon niya. Isiw sila yan, ruhama ubaynahum. Way nakaut kanila. Way nakaut lang kanila, hakabuhi iwan nakamatay. Uno, kasira iwan lasa. Sabab, way puhungon sinta upatao. Way roon puhungon si miskin parayahan. Way ra puhungon sindayahan na miskin. Impuhungon si miskin harap patuhan. Impuhungon sindayahan harap patuhan. Bang mawihad tindagbut. Al-mahabbatu wat ta'zim. Lasa. Patuhan manglago akabasaran. Mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Ruhama ubaynahum. Nagkita iwan wala. Impagkasi, impagmisra, simpagkasi, mampaglasa nila. Bihad tuman, hinangun sila sintuhan sundalo. Wa inna jundana, nain sundalo sintuhan. Lahumul ghalibun mang daraug. May taon yung sanjata nila. Pagka sila sa magkagunahan kita niyo mga anak kapo. Sanjata pagka sila sa bukon piki. Sanjata pagka sila sa mabukai syaitan iblis. Iwan mabukai syaitan Yahudi wan Nasara. Asyidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum.
Nakalando yung bungis nila mga tao nagkukupur. Uno bang magbakdunahon, magbinasa, bukong. Maastol sila hinang. Way sipog patuhan, way ra sipog papagkahi, way ra misan sipog pabaran nila. Kaastulan nila yung bihad turagbus. Wala man doon yung paglasa kabayaan sintuhan, biya dagbus simingod. Biya lang na makaibog yung pikilan nila ini, makaibog yung badyo nila ini, makaibog yung piil nila ini, makaibog yung pagmain-main nila ini. Amuk masyain Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakakabtang siya kan Sayyiduna Umar. Mahita siya nakakabtang, sa babaong kabtangan sin Umar, innakura lang na sin Yahudi wan Nasara, marayaw yung pamaybay. Marayaw yung pangaon-kaon. Main kanin sila nagkukufur. Main kanin sila naghinang maksiat. Nagsisirik patuhan. Puti ka lang na ikaw yan na Rasulullah. Matugaw liming ka atay kud mo in kukulangan mo. In sila marayaw yung kantilin ikaw. Paipa hulma. Dahon hulma. Mainkan Nabi Iwan Rasul kau. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an abi kasyak. May tatlong nabi naghawal-hawal na kau yung pagkasilasa, yung pag-aaram. Laong neway, kiyabtang ko jayad. Na laong nebihin. Laong mo dunya wala nal akhirah. Kato na yung akhirah wat iban dunya, kanila na yung dunya, way akhirat nila. Tayan mga tuhan, na dahil nga sa babiyad to, unin beta sin Allah subhanahu wa ta'ala kato, kaya beta sin Tuhan panabi akading kita ni, wa'budu rabbak. Indumi ban sinadlaw, pakayain pagtagipon patuhan, pakayain panhininggali patuhan, pakayain la sa kabayaan sin Tuhan, hatta ya'tiyakal yaqin. Pag-ibadat kau patuhan, kasi iwan lasa, tumubtub na sadya bang mabutas na inyawalihan iwan jasad. Ada po ni mga sila isab nagputing, nagkukufur. Unin akin nila, wa kunna nukajjibu biyawmiddin hatta atana al-yaqin. In kami nilang nyaway, hindong na mo nagputing sa jaro madlaw. Magbantog sadya kami simbaran na mo, simpikilan na mo, siningat na mo, sinkoneksyon na mo. Way na mo kaya sa Yuhan, di magpak na yung kamatay, halawang puting kami, halawang pagkupur kami. Wala na mo napakain kabayaan sintuhan, napakay na mo kabayaan na mo. Taniyo mga tuhan. Na, Allah subhanahu wa ta'ala nakalanduin la sa kato. Hadunya iban hadlaw akhirat. Indunya piarahan kita Nabi wan Rasul. Iban sulat, iban pagkaon, iban paginom, iban badyo, iban katanta. Habang mandi ta siya-siya hunim baranta, malasa kita patuhan sabab siya naganugara kato, di hadunya iban hadlaw akhirat. Na, dahil nga sabab yadto mga anak ka po,
Aun kabtangan si mga sahabat sinunjungan. Papasinguran ka to tanyo. Inamal sinta Makkah. Muhajirin. Wal ansari wan si mga tao Madina. Maita radiyallahu anhum wa radu'an. Kialasahan sila sin Allah Ta'ala. Kialasahan man sila sin Allah Ta'ala. Liag nilawang biyadin indagbus. Ikalasa kanila sinto. Na mga anak ka po, unin umbul hambukin. Ikalasa kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-qalbus salim. Amo na in tao inatay niya, wala niya liumian malano da. Pangatayan malano, tudyo pa Tuhan, in nagbutang sinatay mo Tuhan, in lugal, piyagbutangan in nagpi Tuhan. Wala niya biutang, in atay pamalumi, wala niya liumian sambilin atay. Nah, kalasahan sinallahu ta'ala haipun niya, al-qalbus salim. Pangatayan sawasa. Kaya lupahan sintao in sawasa. Tatak inliag sintao. Imbadyo lang niya bantog biyaw nin tatak buaya. In tatak kura. Ginisan na tatak. Amin pangatayan sa wasa. Di paglagon sintao. Tatak hantara niya iwan sintuhan niya. Ang paintatakhan tara sintaw iwan tao lagon tuod sintaw. Sabab kuya kan sila'y pangasugulong niya. Ano ko nagbisin tatak bihalag mo? Na uno yan tuan, kila li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naasubuin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayun na si Afdal. Ya Rasulullah, mga subo kami kayo mo. Hisi manusia marayaw patuhan. Masa na to ini, hisyulong nin usog marayaw. Nin usog marayaw, hibay ta na. In tao marayaw, hisyun tao marayaw, nakahinang simpagkasila sa kabayaan sintuhan. Qala sallallahu alaihi wasallam, kullu mahmumul qalb. Sadukul lisan. Ibiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in tau marayaw yari dunya. Amo na in tau marayaw pangatayan. Sawasa in pangatayan. Sadukul lisan. Di magpuputing. May masa na to ini, katibutan, maaptawya da kuman, magputing. Na, sa dukul lisan, di magbibis saraputing, maita. Imbis saraputing, lasun sin atay, lasun sin pikilan, lasun sin pagkaon, iwila kumisan lang na nalasun. Narito na saan hadlaw susungon, mangkawri makananam sila sundi rito na.
Nah, inagi si mga sahabat, kalu ya Rasulullah, sadukul lisan na'rifuhu. Hindi law niyari magpuputing kahatian na muna. Sa amoy pangatayan malano, biyadi nin dagbos. Unin pangilahan sim pangatayan malano. Naggakamis puti, naggakamis pula, nagkukupya, intatak simbadyo buaya, intatak simbadyo Jordan, inla na mahamut niya buaya, inla na mahamut niya Jordan. Ibukon. Nauno yan. Unin pangatayan malano. Amo na pangatayan nagmamawa patuhan. Amo na pangatayan nagilas patuhan. Amo na pangatayan bayang ulungon sutsi siya. Lais mapihi, di niya pagbutangan, di siya magtataw ngi hatay niya. Way tuputan sin mangi hatay niya kasi sadya iwan lasa. Wala bagya, way igil, di tumuput halawm sinatay niya yung pagigil. Sa kalihamasan na ito ini dusukon. La bagya, wala gilla. Way pagigil, way pagjangki. Amo yanin alamat sinta ubayng lasahun pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na bang mabihad to indagbus, dawaul qalb. Ubat, ipaglano simpangatayan. Mga anak ka po, magkakunahan na kita niyo. Di na to ini kaubatan bang bukun ubat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di siya ini lumano bang bukun ipaglalano dengan kabayaan sin Allah ta'ala. Ayon ta kamutul bihan long na Japan made complete long niya aun paglalano aun katanta. Labing pagka-complete sindeng Allah subhanahu wa ta'ala. Bang na-complete sintao, inaghino kaniya Tuhan da. In mata niya, in ilong niya, in akal niya, in liman niya, in sikin niya, ring da Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjar. Na, dahil nga sa babiyad to, mga anak ka po. Kauhan, tagupat ka dyan, ubatan na to yung pangatayan na to. Sabab amuyad to. In magda simpagkasi paglasa, manglaggo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na in hakikatu la ilaha illallah. Na murah-murahan, bang mayan kita niyo, mahuto kakabayaan sin Allah ta'ala. Ano garaan kita niyo initial karayawan niya dunya? Aula-aula na sa taud-taud tungbas adlaw akhiran. Tub-tub na rito, salam duaan na mo ang mga anak ka po atiranan. Uuhon na to, injasad na to, uuhon na to, inyawalihan na to. Papagbuto kuntan niyo pamagkasi ibang maglasa hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub.
Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.